assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama kadi on beltanama on jii hande jamma men ko jamma pulago jamma safrayi woni vampire night hande ko hende ɗon garɗen cameraman dawa mo holluma jamma pulago kadi mo holluma suhaɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe no ɓe notiri safrayi machallah mbiɗa wawi rek ndewa caggalam ɓiɓɓe fulɓe machallah ko yontaɓe an mi sigano football garɗa yebde walla ko concert garɗa concert garmi concert safrayi way concert safrayi garmi no jiiɗɗa jamma jammo nin ɗo machallah yimɓe noddima gaari e keewal gaari machallah an to gummiɗa min ko Nour Far gummimi garmi min e délégation am gaynuji nin ɗo quoi an ka rapport walla ka joueur non min komi joueur garmi rek ko keewal pulago ne weeli hem quoi kadi kalto pulago noddi mbiɗa jarnam mi accata hajuji am hammujam mi noto quoi ko ɗum Djiby Dieng ɓerandi rek kappo e mbaɗi ɗum en keftinimo e nder piindi e kappo mi salminima an hande a welani non min foti wiidoma a welani ko ɗa wonni badzo a salminama salminoma no jiiɗɗa jammo sowna weltare kadi alhamdulillah noddude tiiɗa en tiiɗi ko noddude noote quoi alhamdulillah min noddi fulɓe nooti min quoi après garane pijen jalen mbayɗen no gowɗen waɗiri ni tan e dow keewal concert kam hannde enen fof enen gowi concert kadi en gadi Allah waɗi ken jinggoɓe machallah ay guilnani yimɓe en birtoɗo hol pijoɗo artiste haalpulaar pijoɗo par ce que public o ne heewi quoi ɗum ko fierté men hannde nder Dakar quoi voilà quoi ko welta tan quoi kadi en ñaago Allah yo Allah nouru ɗum yeeso kala artiste bawɗo wonde ɗo e Dakar so noddi ɓiɓe fulɓe yo garɓe noto ɓe jagui en hatide ganden amen ko pulagar no waɗen ñor quoi en ngala goɗɗum ko wona machallah hannde noon ka mais machallah ko déguisement rapport mbaɗɗa dal a salminama mi salminima mi salmitimama inde ma mino Haroun Mbiri ɗo gummiɗa mino gummimi ko parcelle Omar ko jarnade ka hokko jar ka Orca City ko Omar ka City ka ɗum waɗi ɓe mbi neɗɗo ko bandum dal no jiiɗɗa jammo hannde eyyi jammo hannde so wona weltare tan min gari nootade ko rapport amen safrayi quoi eyyi minen gondi wuuro maaro o invité min gari kadi nootade mo e keewal quoi wallidde mo affaire o no yaari o nde no yooɗiri e no feewiri quoi eyyi ko ɗum no regaddi min beɗaɗo gorko mi salminima mi salmitimama inde ma Bachir Mbengue yimɓe ɓuuri andirdemi Hems jam ko ƴella palel dani mayo bon en fait min gari ko avec yimba men wadde assisté safarayi roi Hems neldino 100 000 francs pour 50 tickets goto jour sa mi yeehi to Didier Dou gaddomi woni hen e ticket ji e nder hen noon dokkumi woni hen yimɓe kañum min gardi ɗo henne yimɓe hewɓe noon mbaɗi am contacté après namdoto ticket ɗi jeeyata mais ticket ɗi ala cuusɗo darade wi wonde mi yeeyi ɗum ticket ko gratuit dokkirmi par ce que roi Hems waɗi soutenir safarayi assalamu aleykum bana goto mi salminima salminimama inde ma yettode ma min ko MCno from Gassity MCno jardo Gassambiri Gassambiri wuuro mo ala otoji ɗi eyyi ni jiiɗɗa jammo hannde jammo ko weltare mawde min belti hen no feewi par ce que minen dal ko pulago nodde fof min notot kadi safra e kadi wona jejjitteɗe sane siftoroyo aussi kadi eyyi ko pulaar wiyata tan e yidde hoore mum wona ñantade a yooɗa yidde hoore mum ko yidde leñol muɗum quoi sa yiiɗi leñol ma tan wana yiiɗi hoorema par ce que min gari wadde suttude jammo e 12 jammo aussi kadi ha bandiraɓe fof ganda kadi pulago ne jogui doole e nder Dakar ɗum kadi ɓeɗi addide minen quoi minima bandiraɗo gorko salmitim bandiraɗo debbo inde ma yettode ma mbiyete ko Abdoulaye Haran Diallo to gummiɗa min ko mbaɗi Gounass maccuɗo ceerno Amadou Tidiane ceerno machallah seydou o wiyama Seydou Ba Kon ko jamma safara o garɗa eyyi jammo garmi jokkoɗe enɗam ko jiiɗa e jammo jiimi sana pulago dilliɗo ɓurɗa ko ne yooɗi oui très joli yooɗi aɗa andi halpulaɓe mbi kala ko dilli ko ɓuuri ɗum doole neɗɗo noon a wawa ngabbude lekki ha keeɓa lekki kono a wawi ngabbude neɗɗo ha keeɓa neɗɗo gonga tigui enen fulɓe kala ko moƴƴi koye men tawa waliyaɓe anduɓe alɗuɓe sernaɓe annabaɓe yo Allah waɗe pulago barke joni en waɗi arsaji ɓe ganduɗa ɓe ngala ɗo koɓe dow koɓe mawɓe ɓe ƴefti kadi kamɓene ɓe coodi blocage ɓe totti ɗum suuhaɓe ko jiiruɗa ɗum ɗon ko yidde leñol mum jeeya ɗum ko yidde leñol mum jeeya roi Hems pakkol leñol Abdou Camara min joguinoma ɓe rêve oui ko yimɓe yontaɓe yiɓe pulago donc kadi mboɗo duwono hono Alaji Baba Mal yo Allah joni gurdam makko wadden cellal Abdoulaye Wolle Madina Gounass yo Allah joni gurdam makko wadden cellal Alaji Abou Ndiaye DG yarima mo yarani deɓel bacca balamaji garima ta ɗum jaltaɓe jaja holle birɗe felle nangga kuré condi yo Allah joni gurdam makko wadden cellal an e hoorema min mbamma suivre ha libirgel Gabon min duwonoma yo Allah joni gurdam mon wadden cellal kanko woni Fouta Pulaar hip hop mi sikki rek koye Mamadou Dio Dia eyyi joni mi salminima lamba mi salmirima sista Diarra
gorda oɗon ɗo mbaɗa seli yettere no alhamdulillah jiɗɗa jammo comme d'après quoi pulagu noddi pulagu noori donc ko yettere Allah et puis ko weltare mawde quoi surtout donc ɗum tan mbawi wiidem quoi pour le moment weltare mawde sikki hannde ka beltide non weltare so tawi bon ne feeñanno feeñi kam mbara e yiyam quoi ok tawi kam machallah tande kam beltiɗo no weltima ɗamin noori noon yiire noon yiɗirno ni vraiment mbasik ko vraiment ko noon tawra quoi waaw artiste noddi artiste aji joori artiste noddi melomanuji noori artiste noddi haalpulereɓe fof noori quoi pulago fof nan ɗo hannde quoi donc hayso na pulago tan sénégal naɓe fof nan ɗo sénégal fof nan ɗo ɓiɓe furango fof nan ɗo men saf comme dab quoi artiste ganduɗa hoorema joguiɗo talent artiste joguiɗo talent artiste talentueux quoi bon ganduɗa hoorema vraiment bon jiɗɗo pulago jiɗɗo hip hop pular donc parnori ɗum et puis voilà noon waɗa ɗum woppa sen partout bandiraɓe debbo mi salmini on sa salminama indema e yettode ma wiye Coumba yette Bannor to gummiɗa mino Yacine Lakke min jeeya Yacine koni ko parcelle ɗo min koy Yacine am susa wiide haydara sabu ñande ɓe teddini ham machallah woni bébé Eva en e no jiiɗɗa hannde jamma safra o komin puɗɗi yiiden ko de ene woni koye fewni par ce que déjà min jiiɗo yimɓe ha heewi eɗa wayno concert o welen ni wayno welat kan welen ni woni Mohamed Sisi mi salminimama mi salmitimama Diary no jiiɗa jammago hannde o ça va yetteral alhamdoulilah ko wonno e waɗede préparé guila e lebbi Allah addi ɗum ha ɗo donc voilà wajiɓe nottima e voilà pulagu nottima e bandiraɓe wonɓe culture urbaine ɓe wonɓe hip hop et culture en général kamɓe foof e machallah e ɓen ɗo donc voilà ko yakar kam non hagguilam deeƴi wallahi machallah sabu ɓiɓe fulɓe foof notti wallahi ayi de ɓe jingui ɓe mbaɗi ɗum ko événement mabɓe ɓe mbaɗi ɗum ko welat ko so fasi tan wallahi urat uuri ha yimɓe gandi holno jogori wade ga machallah ha furan ko tini urgo wallahi ayi de e oɗon aussi machallah DJ Ler arɗo guilay promotion oɗon jagui hen donc voilà quoi mention spéciale à vous et oɗon mbaɗa ligguey baɗɗo fayida quoi donc merci beaucoup DJ Ler borom wolde hip hop mais DJ mi salminimama mi salminimama Diary Tokara Diary DJ Ler hande ka beltide non aɗa andi ko wayndani d' abord ko yimɓe hewɓe addani ɗumen concert o tan addi ɗumen ɗo henna aussi henna ko pulago et surtout kadi ko moment de retrouvaille kadi ko rendinɗo hen yimɓeɓe hen ko safara ko neɗɗo mo ganduɗa e hoore ma min ɓooyi waddemo hen suivre kadi ko défi wonno guila début carrière makko minen gondi emin ƴeewa ko waɗata ko henno donc hande so tawi o umminima jamma baɗo ni wonanto amen hen weltare kadi wonanto amen aussi hen gandanɗa e hoore ma hen wayro comme genre minen komin dañɓe dongal ni quoi kadi dongal ngal kadi ko hande tan wawata hoytude quoi Djiby Dieng mi sikki rek ayi ko rewɓe fulɓe machallah yontade on jii ayi hay mosal mabɓe ɗe to gommi ɗo saaha mi fuɗɗima ɓuuɓede saabu tellement mosal mabɓe ɗe bandiraɓam rewɓe mi salmini on min calmitimama no mbiyetɗa min mbiriye Sala Dieye to jeeyɗa mbiɗa jeeya Horka Diéré ɗum ko wa orka woni ɗo an noon min o mbiyeten ko Hawa Hawa yettode Mangane Seydou Mangane annene ka orka city non min ko hedde diwan Bakel on toon wuuro ngo no wiyete ngo wiyete ko Sira Beydi naɓe nen jeeyama nani ɓe mbi ɓe beltanma mosal ma weltanadeɓe an noon min ko Rugui Mangane annene to jeeya to min aussi minen jeeyɗa wuro balago ano gamata non on belti émission he par ce que min mbirimo molidi wa molidi Thiam mbirimo wa nder wawi askindema de aɗa wawi kay annen to jeeyɗa min jeeyam ko Horko Diéré annen ka wa orka wallahi ko wa orka ka famille Thiam iri ko famille Thiam iri 100% ok bara gorko annen kadi o ko Amadou Sall borom Horka Diéré onon foof dal ko orka Horka Diéré dimin ɗo quoi hande ko orka yonta ko mbiyata ko aye warsa momi hande ko kamɓe mbaɗi yo aye ko jiiɗon jammagu ngu jammo sananen ɗo tan eni weli fuɗɗa hero men komin ji hen komin weltiɓe wallahi Allah par ce que pulagu so dilli minen onon weeto on cellani gueɗe he min cellani gueɗe he kay wasira beyde boɗom guertade mi salminimama mi salmitimama no mbaɗɗa ça va alhamdulillah mi sikki tan hande annen ko jamma weltare gondade jamma mbiɗa ko sifu borom holu borom guertode le gertogal ƴewle gertogal ha so yeeyanama gertode kala jeeɗoma gertode yeymi ko tok son kon kanko moɗejo jogui Rijaa mi salmini juurimama mi salmina kala jaɓo Pini TV aussi mbiya wonde mi beltinima bandiraɓe foof
hande noon comme no mbiruɗen ni ko hande ko soirée mouvement hip hop pular wona soirée safaray wona soirée zifu wona soirée lidja mais ko jamma pulagu voilà ko pular noddi ko halpulare noddi kadi ko pulagu kadi nodda donc yiɗi wiide bandiraɓe tan min beltima déjà le fait de yiɗɗo bandiraɓe foof gaare keewal kadi gaare peewal kadi ko hunde wonde fayida déjà ñantugal mon on kadi yooɗi feewi machallah merci beaucoup weltan mama woni zifu de borom gertogal mi salmini mama nene kadi dégg ma kii alpulaar. déggoo noo tudd. Obi Médecin. Obi Médecin. ah yow léegi ñëw nga fii nii si programme Safaraay bi. déggoo pulaar mais ñëw nga. ay xarit ngeen wala. bon Safaraay sama mbokk rappeur la tamit quoi man rappeur la mais sama mbokk rappeur la ba pare Safaraay dama yàgg gis ay parcours am dama ko yàgg gis muy joué moom ak ay ñoom nem si yàlla Baba Kaana yàlla na ko yàlla xaajana tu vois xam nga moom dama ko doon gis muy def ay progrès yi nice quoi tu vois te dafa nekk nit boo xam ne dafa yaru xam nga te loolu c'est très important si rappeur tu vois loolu moo tax il fallait que ma ñëw xam nga loolu moo tax ma ñëw quoi xam nga di ko encouragé bu baax nag quoi naka alpulaar yëpp jàppale parce que moom mun naa ne moom il est au devant de la scène quoi am na yeneen rappeur nag yoo xam ne ñu ngi existé xam nga mais comme ay ñoom Wisa bi xam nga ay ñeneen ak ñeneen mais moom tamit mi ngi def ay preuve quoi tu vois kon naka gars yi jàppale c'est important. ok kontaan nañ ko kanereja min calmini mama min salmini mama Eva ayi ottisaji machallah sika min koye mabɓe bokkumi Eva min salmini mama tawa am salmini mama Ndiaye Ndiaye no jirɗa jammo sona ko weltare tan e yon an hande wona sinuwade i hannene komi ñaatiɗo moɗon jeyani ana ɗo hool holna Eva min salminima mi salminima Junior Baro merci Cissé Diary mi salmitimama mi salmini dendagal yeɓoɓe piindi mi weltanimon aussi e yiiɗon ɗo e concert Fongo Show mo mawniraguel men Safaraay noddi franchement avec plaisir yiiɗon ɗo Piindi TV no jiirɗa jammo machallah affaire on anni humbude comme dab ko no mbiyami ni ko fuutankagal noddi aussi ko fuutankoɓe noddoto Junior Baro kala ganduɗo Junior Baro andude Junior Baro koye game pular o kalno game o yarat Junior Baro so noddama koko rendini yimɓeɓe voilà ɗum rendini yimɓeɓe en fait Fongo Show ɗum noon eɗen ɗamini nder o feesat bowal ngal nani heewi dagge yimɓe inchallah saabu bewɗa ka holko wino o wi Safaraay concert mo ko heewat ha hol wonɓe boowal taw dañata nadde en jogui hen yakar no feewi inchallahu rabbi en ɗamini fuutankoɓe mannoto par ce que guila subaka ko ɗon ñalluɗen eɗen e programme uji ɗi ko tout quoi en fait ouais ok Junior Baro mi salminima ok merci mi salmini cameraman eyyi jubilé a yii kam ɗum fof koye jamma fongo e yo ɓoɓɓo e jamma Safaraay a yii kam noon jaltirmi machallah ko mbiyata ko jammo famɗani saabu nande jomum machallah wiyete vampire mayɗa joni noon ƴeewen kadi hol murtannaɓe ummiɓe ɗo ene gaari assalamu aleykum aleykum salam no mbaɗɗa ça va aɗa selli ko ɗum ɗum ummi to jeeyɗa jeeyami koye diwan Mauritanie Mauritanie a woni big la big yahil bas inchallah khayr wa khair machallah khayr machallah no mbiyatɗa mbiyatemi King Diablo ok ko jammo tagma ummade Mauritanie adduma ɗo walla yeah Safaraay c'est un ami c'est un frère so noddi amen fof min noto min kaldi avant un programme mbiɗa foti joinde artiste uji kewɗi nde ko noddi kam mbawmi tan ko notadem wallahi ok min beltanimama a weltanama nene a jarama wiyama bisimilla ma mbanima Sénégal wima bisimilla mum nen Mauritanie mon ba Mauritanie wi mon ba alhamdulillah grand mi salminimama salmirama juurama inen nde yettode nde mbiɗa wiye Wosba ɓurɗo andirede Wosba Yuru Dental quoi to jeeyɗa min jeyami ko Ɓoki Jawe ko Safaraay tagma arde ɗo hande au delà de Safaraay minen min goni koye game min mbaɗata jongude koye game pendant des années et des années ça fait énormément de plaisir aɗa liggo des années gara ha jiya ene wayni ene waɗe quoi ko initiative mo mbaɗa mi saluer e mbiyami rapport uji yo ñimbu ko wayni quoi game o ne sohli ɗum hip hop pular ne sohli ɗum quoi yoɓe mbaɗ projet ji baɗɗi nice wutiɓe ngabbe scène ji baɗɗi nice ɗi ɓe mbaɗa talent collir talent mabɓe quoi ok min beltanima belta koye staff Safaraay Bokis Dieynaba mi salminimama Diary no jiirɗa jammo jammode so wona ko min anni welde yimɓeɓe gaari ha heewi
yimɓe ne paɗi hen e surprise aji kadi artiste surprise aji nani hen yimɓe fof ne mbiya gaare e keewal gandon kadi ko jamma pulago onon fof gaare anani o wi ko jamma pulago garon e keewal mbason kadi darade boowal mbason darade boowal gaare e keewal mbason darade boowal min wi moɗon noon a jarama adi ɗum ɗon inde ma e to gummira mi salminima oɗo wiyete ko Farba Ndiogu mo Farba Salli jeeyaɗo e Horko Diere eyi jammo garɗa notade wallahi ko jammo o garmi notade gati Safaraye ko fuutanki taw d'abord ko pullo kadi noon ko Horko Diere najo Horko Diere noon yimɓe ne gandi ko so pulago noddama Horko Diere ko wuuro cosaan yimɓe ne gandi Horko Diere wuuro Farba Salli Horko Diere kadi ko wuuro Satiki kadi ko wuuro Koli Tengella ɗum ɗon noon yimɓe ne gandi so Safaraye noddi Fuuta fof aran fulɓe fof garan ala noon ko haali kam Horko Diere naɓe bandiraɓe on jii ko Didier Dou o woni suñu harit sehilam mawnam DG am kadi Didier Dou mi salmitimama mi salmitimama debbo ñeño jontaɗo a ñaganama gueɗe moƴƴere tigui mi salmini aussi dendagal yeeɓiyankoɓe Piidi TV galle mama ha gallam Piidi TV gallam min kala ɗo média pulago woni ko gallam mi ala hen frontiére a haali gonga min jiiɗuma waɗi ɗum kadi Seydou Koumé Seydou Ndiaye no jiiɗa jammo hande bon jammo en fait ko jamma baɗɗo fayida so tawi ɗon ko gonga par ce que ko jiyanmi ɗo henne bool ene traine ko so tawi naati tan wayno salo hewat kono woni probléme o mi anda qu'est ce qui se passe parce que kala concert baɗɗo ɗo henne mawɗo ha dañi muuhuma ka so tawi yimɓeɓe gaari ɓe ɓuran ɗumen wadde ko wadde traîné ha wona certaine heure uji ɓe mbawa nadde par ce que aussi so tawi ɓe natani ene wayno rapport aji tokosi ɗi dañta wadde presté te kadi aussi kamɓene koɓe invité ji ko ɗum saboro aussi ɓe keɓata fartange yiide aussi artiste mo gandanɗa hoorema baɗɗo sababu ha yimɓe mbawi tajde biyeji mumen gaari ɗo henne mbaɗa presté ne foti wawde haaju joomum no foti wawde waɗirde presté ni donc nak c'est très important so tawi en gaari enen public men o ganden wonde ko addi en ko naten e nder salle he mbawen aussi wadde spectacle c'est très important aɗa andi hande ko retrouvaille kala mo mbayruɗa yiide ma yiɗum ɗo henna voilà Allah waɗi aussi en kawri ɗo henne le journaliste mawɗo mo gandanɗa hoorema vraiment hande hegorota ɗum présenté e nder rendo he mbaɗowo golle payodinɗe juɓɓuɗe jumtuɗe ne haaldirti hen woni Aladji Oumar o jeeya ko toon to gandanɗa hoorema woni Demet Dellu ɗum noon Oumar annene holko salminama sohnajo en beltima tan no fewi e kadi no wirini tan konko Didier Dou eɗen gandi kankone ko gendi hakkille mbaɗa sikki so haali tan yonat kono noon enen ken jaydiyankoɓe kono noon addi en ɗo tan ko pulago so tawi pulago noddi tan yo pulago noto ɗum noon wonɓe ganduɗa tigui wonɓe boolɓe yooɓe natoye guila law eɗen gandi Safaraye ko neɗɗo mo ganduɗa tigui rigui o wona neɗɗo ɓuuɓɗo kono kadi ko jiɗɗo pulago ɗum noon bandiraɓe fulɓe ɓe yooɓe natoye guila law ɓe mbaɗa no ɓe gowno wadde ni nde tawno eɗen gandi pulago no Didier Dou en kewi wirude ni so tawi yooɗi ko pulago so tawi kadi yontama ko pulago so tawi kadi ha joni alɗi ko pulago wadde noon kamɓe fulɓe ɓe yooɓe ɓe garde e doole ɓe mbawa kadi ha joni jinggande o mo ganduɗa tigui ko Safaraye nde tawno Safaraye ko fulɓe foof ndendi ɗum pore muɗum noon ko noon tan tigui rigui jarama Safaraye ko inchallah hande ɗo wuulat jaw mbeɗami hedde étudiant ji on calminama bandiraɓe machallah tisraji mo jooɗi kadi mi sikki rek ko Safaraye addi on ɗo onon woni holɓe woni mouvement des élèves et étudiants fulɓe mbo Sénégal mi wiyata hay mbo université Cheikh Anta Diop mais mbo Sénégal par ce que mbo rendini que kala élève e kala étudiant gonɗo au niveau national e wonɓe ganduɗa ɓe gonani au niveau national ɓe niveau international donc ko ɗum mouvement mo ganduɗa imminima tan ko daranade pulago e kala ɗo pulago noddi min nottoto noon donc no wadde hande Safaraye nodde ene yoyɗi en tant que ɓiɓɓe fulɓe en tant que mouvement MEF min mbaɗa déplacé min gara min tawtere nde ɗo ñalade par ce que ko pulago noddi voilà ko weltare tan min dañi saabu so pulago noddi hene hani ko pulago noti wadde noon comme no Djiby haaldir ɗum ko MEF woni ɗo MEF en mbawi MEF national woni étudiant ji e élewoɓe fulɓe foof wadde noon ko pulago noddi hene hani ko fulɓe aussi noto eyyi ko ɗum weltare tan min dañi vraiment eyyi erde kadi bandiraɗo moon debbo machallah joom taɗo ɓe mbi so yooɗi ko pullo so yantama kadi ko pullo wonam debbo mi salminimama
min sigi weltare tan mawne so pulago noddi tan min beltoto wonno ko mouvement des jeunes étudiants fulɓe no mef national ganda ɓiɓɓe fulɓe fof denti ɗo ɓiɓɓe sénégal fof denti ɗo kono minen so pulago noddi tan ene woɗi min tawtare en tant que mouvement mef merci beaucoup jam salinimon fof merci beaucoup annede oui Biglay le parolier chargé de communication MEF national donc Pulago sans frontières min beltima aussi hande no fulɓe ngari ɗo kadi min boltima e grand ji amen o ko waɗɗo ko weeɓani donc concert mawɗo fongo e fongo safarayi mo ganduɗa aussi no MEF waɗi organisé semaine culturelle toon to université o ari franchement o jaggue ñalawma he o jagui aussi e jamma he nde wonno concert o no ari toon e vraiment o heddani haydara o rokkiri à 100% ɗum tagui hande étudiant ji fulɓe foof mbaɗi mobilisé garɗo jaggandemo concert nde wonno so fulɓe noddi fulɓe noto te Pulago sans frontiére MEF national ala to haaɗi quoi kono ko mbiyami ko fulɓe so noddi tan fulɓe fof poti notade hay murtannaɓe nen ɗo e goto oppani ɓe mbaɗi ko mbire maayo ala keerol haɗa wiya maayo ala keerol noon hande mi gonguini ɗum ɗon saabu hande arɓe ɗo ɓe foof ko fandu almuɗo woni hakkude sénégal e mauritanie foof ko gotum kadi étudiant ji kadi heɓe bokki on beltanama mi salminimama artiste am mi juurimama banam debbo mi juurimama mi salmini Pulago ngu foof machallah indema eyyi mi ko laydore mbiyetemi ɓuuri ɓe heɓtindemi kam ɓe gandirimi ko laydore artiste e jimowo mbalax Pulaar mais ko couple asmo bala ko couple won do ene woni kolto actrice baddo fayda machallah no wada ko wel yodi e clip min goɗa wade préparé ko ɓoyra ko inchallah joni kono jirɗa jammo hande way machallah Pulago ari notima kadi safray ko bandiraɗo kadi ko neɗɗo gandanɗa hoorema ne yiiɗi Pulago ene darani Pulago ɗum ɗo fof ko daranade Pulago tan machallah kadi enen fulɓe kadi eɗen poti hen jaggude no fewi no fewi mballitiren kala gandanɗa ko ɓiɓɓe leñol ngol gara jingga ko ɗum tan yiiɗa hen quoi machallah sikiran joni kolto wayno kanko woni ménagère maɗe wa fof nen ko mbimami joni tan ko bandiragal hankkadi ko Pulago goto fof no yiiɗi hen addude touche mum goto fof o yii ko mbaɗanmi ko ina welimo kanko no addi waɗi hen touche makko mi weltinimomo no fewi kadi mariama kolto mariama mbiyamma jaari ka joom kawuji mi salmitimam mi salmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV togonɗon to gonirɗon foof jarama a heɓtinde de ko mbaɗɗo simple tan yamadino ko ɓuuri ɗo mi weltanimama eyyi Djiby Dieng joni noon en jii hande to jammo ari ɗo heddi noon ƴeewen ko woni nder ko kadi mbawen kadi hallude ɓe garano ɓe ok mi salmini on ha ñande wonde inchallah Give it to me, but the founder I got come to the east in the glory. I'm not enough to come near I'm saving, I'm ready. Already I wanna come where give it to me, just put in me. What the fuck I got a rubber? Will you get me? Chama ko chama I pore de ni nyara. Sabu guri so de ko mara. What the mother of Sukara, but I'm space, I eat it. Hey! Someone in Guli, Yalele, Sotali, Asusa, Yalele, Jamon in Guli, Yalele, Yalele, Sotali, Asusa, come to them, story. Why not enough I'm not saving, I'm ready. Give it to me, just put in me. What the fuck I got a rubber? Will me tea, I'm ready. Jump me, some proposal me. The jar on me, so what the party me? For my way to gangs, here in the me. For to where we jump and what the and they put the door and I'm not housing. Lot of bombs, bounce and bang. Music me heavy door, open it on me, see me then I kill a shot. I'm up on me, I can't go. People do booze in it, pussy me. Don't me tell them what do me, I need you. Call up poison, you choose me. I'm ready. Really, give it to me. But the founder, I got a rubber. Come to them, send me glory. Why not enough to go near bar? I'm not failing, I'm ready. Oh, really, I won't come where I give it to me. Jump to me. If I got a weather, will me tea, I'm ready. Hey, hey, Yalele, someone in Willie,
Yalelo Sotali Asusa Yalelo Jamone Willy Yalelo Sotali Asusa Come to the east but nothing of the nearby one is taking up already oh yeah who come around give it to me just give me what if I'm ever we meet you I'm ready on calmina uno fewi Handa yombata yeah I'm
Yes. DJ Yuga Boy. Are you ready for the motherfucking hip hop today? Rest in peace, my nigga Baba. For real. Them go on up up in the bush of Jogi, them go. Them on up up so yati. Everyone say hip hop. The rhyme, the mic, the MC. Hip hop, hip hop, snap. The rhyme, the mic, the MC. Saha, the bonus of the Yidja Munkala Saha, what the Jam what is the Pelamanam, you put your mother out to Rado, what the Pelama, what the Japan and the Pochibi, you honey, on the Jonah, the Pochibi, you go there on the Jibina, I go for Ida, the Pochibabu, I saw money, you put the lady in standard, can you be the humor? Visa Ajana, Nagasa, one, please. The body will go over like Jahanama, and the Akina, we never put them in, please. So be a party. Sabo yo be Jahanama, Kangado na winda gagyo na na highway, kaya kadang mo natin den badang di fo highway. Kangado kali hakikatul Muhammadiya na obilis mi mukina madanango khadiya. Mazongi tiseni kana mangen hipin na maja, freestyle na krono da makroni koren na maja. Kena se pochuma sa poso si sa sa kwa champagne dumba khali banda se posi si sa sa kwa. Suma don pochi jolo fete na se fine rai des tulenda ranu paye ko saler fona grai. Drapa bangi tiga besar, wala kisawo tu sokap kuina yada tapi payah pemisao. Eswati di jeju. Esta mizarna sises. Esta mizarna. Esta parimana show. Let's go. Let's yo. Sises. Est-ce que vous êtes là ce soir? We tired of you. Kono ola ngadi ko Jimmy Baden. Jimmy Baden ko ko wiete France de France. Et Jimmy bandiraɓe sehilaɓe pouvoir occidental no ɓe mbaɗiri dominer Afrique. Les occidentaux ne veulent pas que nous soyons indépendants. Ils essaient de passer partout pour nous bonner. Mais on va décider pour le changement de l'Afrique et Ndjabata. Et Ndjabata, wajib no ngumo leyɗe ɗe gonɗe ne kefta littoral men ene kefta ndiyamaji men ene wone privatiser société ji men. Nous disons non, nous sommes des Africains et on est libres. Et nous serons libres, free Africa, free Sénégal. On ne s'en vient que c'est de France. Anarasi. Anarasi, Anarasi.
ana Racine Racine borom tambour yi Racine et les tambours yes Racine yes aco ñu dem Séné France donc s'il vous plaît bandiraɓe eɗen jogui ɗo délégation président de la république woni mon frère Hannibal Djim gonɗo ɗo jooɗiɗo kanko woni conseiller spécial président de la république dokkemo kele s'il vous plaît directeur CICES kanko jooɗi nde garɗen ɗo nde ko kanko wemnani en ha keɓɗen salo woni monsieur Justin omo ɗo jooɗi dokkemo kele toutes les autorités sont là assises pour nous gérer la team de Djamé Fatoumata, mais surtout le représentant de Hokadiere, notre président, notre référence, le grand Issa Gangue qui est là en face de moi. Vraiment, Hande comité de Mouni Nero de Djamé, mais Yeti d'Intagal autorité qui vont tous qui sont venus avec vous, toute la délégation, merci à vous, merci au président de la République et à tout le Sénégal. Mais ce sont nous voulons conscientiser et nous voulons dénoncer ce qui se passe ici au Sénégal. Donc, Boubaké. bandiraɓe sehlaɓe mo ɗiɗi noddude ɗo e dow scène grand frère am batɗomi lancé ligguiɗo no fewi e carrière am woni le grand Demba Guissé. Demba Guissé la star, le grand Demba Guissé Guissé Mabo borom Paris la France, le grand Demba accogo puddara bandiraɓe oɗon gandi Safaray so woni hande won grand goro koccuɗo ɗum liggi ɗum ha liggi non tengolon yu dañuy dugal ko gono jolti Sénégal
rappeur bu gën a njool ci Sénégal ñu ngi koy woowee oustaz ñu ngi koy woowee waxkatu caaxu non mais xoolal boo sentir rek grand bi c'est que grand chaque jour moo benn woon ne rap ni quoi lui c'est ce qui m'étonne c'est lui qui m'a formé mais je n'arrive toujours pas à le dépasser et you est-ce que am nga fa dara pour grand bi est-ce que tu as quelque chose pour le grand dafa njool il fait 10 mètres de haut ku fi taxawee mën na laa lamp yi mais c'est mon papa c'est lui qui m'a formé c'est lui qui a fait de moi ce que je suis et at your pop you ci yow la des make a noise one more time man xuma waxal waay salaamaaleykum non tey nag wax dëgg yàlla bég naa nag Safaraay félicitations tàccu leen Safaraay s'il vous plaît faites du bruit pour Safaraay faites du bruit pour Safaraay c'est une fierté pour le Sénégal pour le hip-hop parce que du lii kese mais dafay génn Sénégal dem di représenter ci Sénégal kon il faut ngeen tàccu waa ji te yéen tamit tàccu leen seen bopp yéen a ngi fi ba heure bi c'est parce que Safaraay le mérite donc DJ You loo fa yor non xaaral rek on va pas prendre beaucoup de temps non xaaral dama bëgg ak yéen ngeen tàccu ma defoon leen benn son bu ndaw après léegi ñu mën a continuer spectacle est-ce que d'accord ngeen ok mi ngi nii tak ok dafa nice jekk mel na disquette bëgg sol lu gàtt bëgg lu roog mi nekk bëgg greffage cheveux naturel petite tête bëgg bu nekk mu nekk discothèque bokk ci buzz bi nekk internet First Face Dakar seen ko Seneweb amul benn talent waaye bëgg nekk ba dëkk bëgg kii mooy Adjamana nga ne tey boppam Rihanna waxal waay nga ne wala Lady Gaga waxal waay te nga roy ci Mame Diarra Adjamana kii mooy Adjamana waxal waay respect les gars je suis très heureux d'être ici encore une fois félicitations mon frère Safaraay félicitations à toute la famille pour la maa ngi leen di bàyyi parce que guddi na respect ñu ngi taxaw ci spectacle jaajëf yes merci beaucoup Bandiraɓe sehlaaɓe est ce que Aïda mi ngi fii est ce que Aïda Bambara mi ngi fii wonko kewi ñalawma hannde o woni koye réseaux sociaux ɗiɗi histoire o wiyete ko Samba jimmi ko kettoɗo no fewi histoire o ko Samba kañum e réseaux sociaux ji ɗi DJ You ɗakodal Rande yiwore mo rutti yidi hoore Samba attini ɓernde ko addi hoore mum darogal jambi ɗum ha Samba waɗi ɗum lawo darogal addi wiide Samba ɗon fanni so ɓayre jiɗɗa ɗum ko joni ala fadde taw ko dente ɗe fof ɗon wawi fodde sa rendi nanɓe tampataɗo wawi fodde e ɗumɗo darogal wayni Samba inde ko Samba yande Samba ɓe way Samba radio je telleji fof dagal ɗon ko Samba Europe Amérique fof nanataɗe Samba agandi Samba e darogal jamma e ñalawma nde sappo joofi darogal la taƴe ɗum kam joofi kono fongo e fongo wattande laaɗo ko joofi darogal weññete Samba koye dar ñalawma Samba asiriji jogu Yasin lakenaɓe asiyu Ciɗonnaɓe asiyu Haykajerenaɓe asiyu e wonno darogal kala ko holla yenat Samba nande darogal leɗɗen taronde o rima yettiti darogal no huccite mum no Samba jibinere no darogal nanda weñe so hanoɗo tan sagoron kono konni Samba hade Samba looto Samba koma fije jonde aduna nanda huccite Samba na yeema Samba nanda Samba ɓe lamma terde na yeema e Samba hattoy to koko nonno woni Mr. Hood darogal weñi mantanoɓe Samba nana kerkita jaleɗe Absa Diop Grand Diop darogal wonno internet réseaux sociaux TikTok
Insta, Facebook, kanyumbe Twitter. Sango vetere for kude jibini to sate ahuje kosa hagini na rewe dufu. Asa asko farera. Yes, nemo le video. Bandira Selabe, oro matériel c'est que nous c'est à cause de Baba Mal et de Gino Wade décoration Baba Mal et Baba May sur scène. Chaque décoration Baba Mal, partenaire de radio télévision Fulbi et de Gini Kadabe. Donc s'il vous plaît, yeah. Donc s'il vous plaît, on va vous remettre tout à l'heure vos trophées pour celui de Baba Mal. Yes, Achebok, Yobobo, you, Idemchi Yobobo. Yes. Come on. Hey. Nyamoke akara, nyamoke akara. Come on. Yo. Io madem I'm a Santa. Yeah, you might 45 days shot. Fuck me from God. I hear my boy in my car. I don't put up with any time. After this, I got a check it out. Come on. You know how they are. We did. That would be loud. Taking that to Taking that to Yes! Hey, come on! Isso bom! Ai, ai, ai! Ande bom! Hey, come on! Isso bom! Ai, ai, ai! What did I tell you, man, to say? What did you say, how I say? Como cachorro por ser? Me araña museu por miser. Ahora, eu vou llamar agora. La venta que eu dou agora. O outro andalero agora. Pero mi ana wa maya wa akapata kuna mkotimani ya rabi famama ya betimani kajo na sose wa antimani akakosha magate wa mani mani Lord of man akakosha magate wa mani Lord of man I will give you my life Hey, money, yeah, I want the money. Yo, yes, you know about it. We did. Yo, oh, we know we are. Yo, you know about it. We did. Yes, hey, oh, we know we are. Come on, ay, ay, ay. Hey, come on. Hey, ay, ay, ay. Bandira jagana jagu telolu may ngabo so le jabi e ngabo to jojo bandira senabe won artisaji arbedo malheureusement kebani soudi kono wayno Jacob depuis barga Jacob ka badam ka minyam ka badam ka nyiyamam ko min won ma promet rokkude mo concert gratuit barga yow jour mo jidda kala na ka mi ara ha barga mi sono concert gratuit mi namna ki may pour donc vraiment ada yarlo ada yafo mo veli arido jojo ono jarro do jafo waji bebe fo kala artiste ko heban suude do ono jarro do jafo sino ko saga kono fof so kono ha jon ko ene dedi ko men ko présentation ha do mon ne do respect for lui acha Yes, merci beaucoup. Eh, Bandira, on a même dit, est-ce qu'on paye pas maintenant? I'm a motherfucking John Fruiter. I'm a Mr. Pines. I'm a Fruiter pour la hip-hop. I'm a Wizard B. I'm a Pepe MC. Hey, I'm a Big Negro.
Gawu jabni hip hop raji fof je vous aime. Et ngala hay problème gon energy lu me bado. Li dem. Kone sa page ni. Sa page ni. Eliman Safarai. Hande so no yimi ripu no ikos. Rap on mana yawo mujaya tomi how much it cost. Safarai jesimer la kos jango ya tiro kos. From ameni firmi me kuno go chok to me kano me kos. Rappel dem ngat moli ye sach bi dem ngat da costa. Mane pa mata romot e muki da dum taya costa. No yami roram dogo ton mo ndaro mi kala costa. Panda kilo jago ton bagi de rap costa. Kilo do ha joni costos. Yi goes yi costos. Safarai in vastas. Berte kanyo no costos. Yete ba me derkos. When them see my costos hebe momo mboda cops of them inditi show comme ça. I give a motherfucker. I just check out the ghost. Mata ko get the ghost. E punare am the boss. Now I have found the piece and set the fuck what you boss. They boss, set the rumba. Come on, vampire, me want taco. Yeah, I said Jayo. Training on me, call a taco. Say wow. Any man stop to the taco. Yeah, Jayo, who's seven? I'm going to go down to the taco. Say fuck it, come on, vampire, me want taco. Training on me, call a taco. Any man stop to the taco. That's the guy who you get to go down to the taco. Kono yaka jumande chofda kale viso akwenti ne fete sa pechi ni redo sai kono chula ka ala ikino wa sa chula de fita sa kuina de ba ba pe yo head do kono fofi ri pula ko hala joni fofi e buji ni kala na bro de lady feel with the jacket I check when I got my get to high check fuck back to back faster when I go back shut your fuck get to back ta la ta head do ka sa sele ma boni takko diga ma yaga adu ma jodra kan se pidi flow on the side girls nana ni nana legi no sili pujar ngari no mai gara pega bara con ma goat mais tu sais que tu sais et tout le monde saura comment c'est rofo du rofi ani dia rofi miliki aroki affaire de rapi ko Safarai andi mirabi arabi samoa chora Pablo vampire me taco the training on me kala taco any man stop to taco don't go to go down to taco Pablo vampire me taco the training on me kala taco any man stop to taco don't go to go down to taco DJ Yuna man I'm gonna tell you DJ Unicorn yes last dernier son last Wabendo tout le monde yeah hey hey oh hey encore mi Madame Dora Panasa Mama Chidor I take it as a kid. Milana Nani Mino Foti Kami Nani Mino Kiti Make Mo Hadi Gang. Kumi Kumi Yeti Kimi Changa Rubu Imagine Kala Seki Nami De Do Dule. Kumi Fon Mama Pera Peto Ande Chekuda Akimi Baki No Nako Do Dule. Mikati Hajo Jimmy Do Jami Wande Fado Ala Haje Kutu Miku Fune. Safarai Kama Jama Te Kubi Kande No Kimada Raja Tele Neka Fune. One Pichu No Wande De Jemo Kata Wan Tulis Joy De Chapene Wando Jemo. Con me motondo per motondo dopo io fa vedere giorni qui non hanno tonto quando do ha giorni chagano tu vecchi tali ma se non muochi tali con tanto di musica vuol dire uni con puccino poco con puccino o così Mon rap n'est pas local, ma putain de vision est bien internationale. C'est mon domaine une loge que je noircis mes lignes intercontinentales. Je ne fais pas à moitié, j'y vais à fond pour soin de me payer ma fond. Ils font pour la fond, moi je fais tout pour prendre ma plume uniforme et fond. À chaque fois je suis interdent, toi j'ai déjà pris mes dos, c'est kérosène. Ne comprends pas à moitié, ici laissez pas pour l'attaque à ma Hussein. L'innovateur de la discomplet, merci de bien vouloir confier mes écrits. Le propos de vivre, le répétitif, même aussi, même en voix. Le Hamilton Island, les techniques immortelles, le putain de monde. Est-ce
ça te pose. Rappe pas nos prisonniers de la mort. Hey, j'ai pas choisi le rap. C'est le rap qui m'a choisi. Je ne rappe pas. Wallahi, c'est le rap qui me rappe. Je fais. Et tout le monde.